Мына урматтуу Садыр Жапаров. Ушул турган Айтанга айылынын тургундары, Төлөс айыл өкмөтүнүн жашоочулары, Уркуянын эжесиңдилери, ушулар ушу Садырга ушу бир бата берип коелу деп чогулушуп отурат экен. Ушу мына эжелер. Sadır balam, daim den soluğun çın bolsun, maşı elge hizmet kılıp jürebergin. Seni bardığımız Allah'dan tilep atağız. Jamandardan adaştırsın, jakşılarga jandaştırsın, şu işingde alıp ketkin balam. Vay bizge kıyımdı bolup, bana söylegen sözüne rağmen işenip atağız biz. Bizge şunday şençti bala keregede. Hudaya umrun uzun bolsun, bala çakanda huzurunu körgün, den soğulukta boğun. Jaman közden, jaman sözden Allah özü saktasın. Allah özü tüz yolgu sasın. Allah'ın kudreti menen şul nime bolup şaylangin. Hudaya perverdigar. Umrun uzun bolsun, den soğulukta boğun balam. Bardığımız şaylayız seni, Huda seni hep cüremiz güzel bana. Aytkanыңыздар келсин. Кулайым Алла Тааlam колдоп, ушу абдан ишенип турабыз, бардыгыбыз эл журт чоң үмүт менен Садыр бай. Керек эмес. Худая шо Худа шолорду адабını беребиз. Tekeler çok olsun Allah Allah'dan bolup şu Sadır balam. Mayli, батаңыздар тийсин элейин. Kaysa tezke cünütösün.